Mhla Skegede Nongombili ngabayinye noni mabulala umuntu amhleka athi ngibulelo ukukhahlamba Ndaba Mkwalize inkosi ezona ngokwendela kubafokaza umathunza amade okwesimyela umagojegojiwe kwabakwamla wena kamavu mbonani umwela songokuwela impofana nothuke mwela songaweli ngezibuko wela ngezihlengele zomfu umadlu mkadade wabatha kanamhlehlo nomhlehlo ngibhabhaka uma songansimbi ayibeke ebunzi khona amagwala zokumbaleke kwanhlapho umgoqo kawusavalwa sekuvalwa ngamakhanda amadolo Mla Nina bakwamvela Mhla Sanibonani kama nami nguThepiso wakwaNhlapho Skegede umwelaso sinyakanyaka abanye bageza ngamakhanda amagododo eminyango angisazi kuyaphambili nje kodwa ishu hayi ilanga elikhulu ke namhlanje so sisithepiso sicela usichazele ukuthi yini ebiyenzakala namhlanje nje usichazele ngalokho ayinamuhla iSunday angazi bathi isabatha isonto namhlanje ilanga lomkhonto silanda umkhonto kubuka bomalume sibuye nawo size la ekhaya kwaMthiyani so ulanda le kwaMthiyani kamalume wami sulethe la kwaNhlapho and then ke lana masifika ama-teachers azofika gide nje kube mnandi isisho ukuthi usutholile umkhonto nje kushunyawo alright siyabonga sisi manje kuzizwa unjani nje njengoba uyicinile isikhathi eside kanjena kunemkhokha nje yomhlaba nje lokho ikuphazamisa kodwa wathi hayi ngiyayigcina uzizwa unjani nje namuhla nje bakusuku olukhulu phela laqala usuku olukhulu namuhla uzizwa unjani nje wena angithukanga nginomhlolo hayibo ngithukile kucabanga ngithukile ngijabulile mixed emotions angazi ukuthi ngifila kanjani nje kodwa nje ngijabulile futhi mangibona umndeni wami wonke uhlangene nayo yonke into angazi ukuthi mase kufika ama-teaching ngizofila kanjani ukuthi ngingakhala awuluthi ngalini Sanibonani emakhaya kama nguThepiso wakwaNhlapho Skegede umwelaso mangaya nje kakhulu ngize ngiqede welcome to umemulo kaThepiso. I'm about to tell you guys ngomemulo wami from the way go mawusaqala ilanga leli liqale kahle on Sunday the week before my memulo so liqale on a Sunday masilanda umkhonto kubeka bomalume extension 1 lelanga leli libe lide libe lihle nje akukho kube kwenzekele bafikile amatshitshi wazongiseka ufika wangithola vele ngihlalele emgonqweni ngibalindile fika bangena ke nomehlo bangithatha then saphuma ngengoma siphumela ngaphandle I think abantu vele bazozibuza ukuthi utshwala amatshitshi utshwala no guys umemulo lento bebafanele ukuthi basinikeze utshwala esizohamba nabo kuya thabo malume sifike si-exchange nomalume asinikeze okuthile nathi simnikeze okuthile okay so sihambe nje ngempela sicule nje istrada sonke abantu nje be-happy akekho umuntu obebheda konke nje kuhambe kahle sathi masifika-ke kubeka bomalume basi-amyela ngezandla ey'vulekile bakumnandi hayi bekumnandi sangena phakathi ngiyasho bayasho ukuthi lo bamtshelile ukuthi umkhonto kuphi lutho ke guys ngathi mangena ngiqale nje ngayobheka ngale ngasegarage sagijima ngempela sawufuna lo mkhonto kanti uzokutholwa yimina vele which is something that I wanted like bengingafuni ukuthi uthole umunye umuntu sabuya ke saya ekhaya ubuyela emuva ekhaya sihambe futhi ngengoma safika la ekhaya ama-teacher afika ahlabelela badla then impeleti zami zasala nami emgonqweni ngiyazi ukuthi emgonqweni kwenzakalana ngithi emgonqweni kula into ngihlala nami
khona sihlale nje bangigonqele sizile sihlale emgonqweni for a week singaphumi and then bese kwenzakala ukuthi nje sihlalele nje emgonqweni siqule sihlabelele nje ingoma a whole week siqobe nje ubomvu. Impela esizami nazo nje singisekile impela zengihlalisile a week and then bengijabule kakhulu ngikujabulele lokho futhi ngingajabulela ukuthi nje ngingajabulela nje ukuthi nje bangalinge nje yangiphazamisa. Okay, ngijabule kakhulu nje impela ezami nje zingisekile ngayo yonke into. Then kwaba uLwesihlanu. Kwathi-ke ngeLwesihlanu inkomo yami mayifika. Guys, ngangithukile nje bengithukile nje ngingekho right. Yo, bengicala phela ukuhlangabezana nento nje inkomo ize kimi izoyenza kimi. Yo, hayi kodwa ke nje mayifika unomehlo wangena emgonqweni wazosilanda ukuthi asihambe nje siyoyihlangabeza inkomo siculele ngizokwazi ukuthi ngikhombe angazi bathi ngikhomba inga iyangazi kodwa nje ngiyayikhomba la kumele khona bazongigwaza khona umalume. Saphuma ngengoma ke saya lapha ngaphandle safika ithe mangiyibona Nkosi yami ngathi ngingakhala inyembezi bezigcwele nje emehlweni ngingazi ukuthi ngiyenzeni ngididekile ngapha nezigubo nazo ziyaziphazamisa kodwa nje isiko sizothini. Ngempela vele nje sicule until baze bangibiza ukuthi ngize ngizoyihlaba. Ngicabanga ukuthi inkomo yami ayinankani inkomo yami ibinenkani goed hayi into yokudlala hayibo abantu bacishe bafala abomalume bawuyile ithe nje bangiceda nje ukuyikhomba bathi mabayigwaza bayiyehlisa phansi kusami kwakungathi angazi idrain beyenza laba ngaphandle hayi khulileke hayibo inkomo leya ngaze ngabatshela lapha yana ukuthi yazini lenkomo leyifana nami iyala nje iyala ngiyala nje vele ngeqela mina. Kodwa ke angikho lapho sayenzani saceda lapho yahlatshwa bomalume bayihlaba bakhipha umhlehlo bawufaka ibhaketeni. Umhlehlo ngithi kumele ubekwe la ku safe khona bazokwazi ukukhiyela bawubeke kahle safe and then sabuyela futhi emgonqweni. ngoLwesihlanu it was a camp kula khona kufika khona ama branch omalunga wonke like ama branch wamatshitsha abuya kudele bafike nje bazobungaza nami ubusuku bonke bangilinde ukuze ngizokwazi ukuphuma ngo12. Ngathi mangifika ke ngathi bakuthi Friday ke sasihleli nje ngale kulethwa inyama kulethwa ukudla emgonqweni silinde nje amatshitsha afikile vele ngempela. We had a crisis yokuthi next door mhlambe kunomngqwabo nani so we had to move lana camping ayenzele ekhaya iyenzelwe eholweni. Ngempela vele angibanga nenkinga sahamba saya kuphi eholweni. Ngalo 12 loyo mabafika amajiji ke sahamba sayiholweni safika kwaculwa nje ingoma sifake ubomvu nje lapho namatshali impela ezambezi izinhle yonke into it was up to date impela ezami ihambe kahle nje yonke into nje ihambe kahle. Sathi masifika mangivuma ingoma bayivumile mangigena ngaphakathi eholweni abantu bebegcwele iholo lonke akunsizwa akumatshitshi wena bazali I had a support ya wonke umuntu bekalapho and bengijabulile.
kwahamba kahle nje kwaculwa ubusuku bonke until size sibuyele futhi sihambe siyojumpa umlilo la ngaphandle ekhaya. Sisuke lapho sazalana sizojumpa umlilo and then sahamba sayolala. Then Saturday morning we had to go siye emfuleni siyogeza ubomvu lo besikade sigqokile. Masifika ke vele emfuleni sageza then sabuyela futhi ekhaya. Kula khona ke ngingaya ukuyo make up ngibe muhle zonke nje lezo zinto lezo nje ningibonile nje nani bengihosh caramel. Kodwa ke asikho lapho hayi cha kuhambe kahle ngathi mase ngiphuma lapho nje abantu bebengakholwa wonke umuntu nje bethi Thebiso bamangela abantu nje ukuthi hayi buyisile queen esinje. Hayi kodwa nje guys ngibonga ngakho okwenzekile. Yeah, hey, hayi cha kodwa nje konke nje kuhambe kahle. Kwathi makuthi Saturday mase ngizofaka umhlwehlwe la endlini. Impela vele sangena ngimbelesi zami sengivunulile nje ngimuhle makeup on point yonke into nje ibi ngqa. Sangena phakathi ezinye impelesi zami zasala ngaphandle kwangena mina ngaphakathi ngingena nobomalume bami eside ngakho baba bami naseside ngakho mama nomama nogogo lomhlolayo umama nonjani. Sangena ngapha ekamereni ngasese la umhlwehlwe ubukade ufihlwe khona. Safika sahlala khona ngafika ngaguqake mina ngoba nje ngiyintombi enesizotha ehloniphayo. Fika ngaguqa nje ngingatshelwanga nje. Fika ngiqine idolo then akwakwaba nokukhulumiswana kodwa nje uGagadi hayi naye imibuzo yakhe eminingi naye sekangiphathisa istress ukuthi angasuke nje ayenze idrama kodwa nje niyazi ayikhife belenge na drama. Ngempela vele ke hayi bawukhiphe umhlwehlwe. Baba ukhipha asebe complaina ngeinywele ke guys abona lama frontal wethu hayi ngempela vele kwathi nje mabaqala bathi bayayifaka bathola ukuthi hayi inywele lezi zami zizomosheka kwafuneka iplastic. Angivala ngeplastic kahle ukuthi umhlwehlwe uzokwazi ungene ungamanzisi inywele ungamoshi kushina makeup. Ngoba phela impela vele lapho ke angazi noma mhlawumbe bengingakholwa ngoba ngiyenzani angikhalanga ngiyenzanga nix nje ngangijabulile. Impela vele wafaka umhlwehlwe uthoma ufaka kwanamathela vele nsi enyameni bawukhatha la kumele bawukhathe khona abantu abadala bawukhulumela ukuthi konke kuhambe kahle ngaze ngafakwa nenyongo. Inyongo lena ke ngayifakwa umalume bami bayithu. Saphuma ngaphumela ngaphandle ke nawo loyo mhlwehlwe loyo ngathatha umkhonto wami engiyosebenzisa le esigqawini and then saphuma ngaphandle ngengoma ke ukuya khona kuphi esigcawini extension 3 ngale kude nasekhaya kodwa. Sahamba saya esigqawini ngangatshelanga abantu ukuthi isigcawu sila eduzana. Wonke umuntu bengazi nje kube isurprise ukuthi sihambile saya le etrile ngale sayenzela isigcawu sami ngalapho. Ngoba ezinye izathu ezinye njengengize ngizisho kodwa nje sahamba saya esigqawini nalapho nje bekugqwele wonke ungafunga ukuthi angazi bekuphuma celebrity enye into nje ngakazi izuyibone. Saphuma saya lapho nje lapho esigqawini kwagidwa ngoba mnandi bangihloma imali umndeni wami ujabulile ama gifts and everything. Kodwa nje nasesigcawini kuhambe kahle up until size sibuye and then sabuya saza la ekhaya kula khona sisafika sadla khona. Langa lami lihambe kahle kakhulu. Ngifisela wonke umuntu osazohlala la ematshitshini osazogida nabanye abantwana alinde isikhathi esanele akwazi ukumula aqede ematshitshini. Nje ngifisela wonke umuntu into eyenzakele kumina. Yonke lento beyenzakala ngelanga lami binhle kakhulu futhi bengijabulile. Ngiyabonga. Ngingathanda futhi ukubonga uMatsoteti
okuyena uyi-family friend yethu. Yazi loya mama loya ngifisa ukutshela umhlaba wonke shame ngaye, kodwa nje mangaqala phansi nje ngingiqede ukuthi nje loya mama unenhliziyo enhle. Uye nje ongisize kakhulu ngayo yonke into ongayicabanga. Fakile nje itende lena, ayehla enyuka ngemoto yakhe asikhaphuke enkomeni soyibheka, sehla senyuka sifunana nenkomo sithi sihamba naye. Imfiselo konke okuhle nengane yakhe ihambe eqathulweni zami, ifane nami nayo ikwazi ukufika imule njengami. Ngiyambonga ngenhliziyo yami yonke futhi ngiyamthanda. Ngiyabonga amaTsotetsi mfethu. noma mthandi umama kaMbali bathi masendle ufuna igroup yamatshitshi ngathi asomblief umntana wami uyayifuna ngizenza njani. Bathi nayi la iphone khona ugogo la iphone kuthiwa mama nonjani. Ngafikela khona ngezandla ezimfuthu futhi angifuni nje ungatsha, angifuni nje futhi ungatsha. Till manje wahlonyana ena 16 years una 22 years manje. Angazi I'm a proud mom. Ningazikhuluma inkulumo nisikhulume. Ukhona ubambekile last week. Mama wakho. Wathi. Wathi manifuna ukuba amatshitshi, ningiphi 1000 rand zoba amatshitshi. Ngathi hayibo, uthi wani kanti la? Waphinda futhi wathi isicawo sizothela umuthi. Wathi wena ubambekile. Wathi umntana uzowaphi. Nazo. Bazali ngiyakhuleka mina, ngiyathandaza. Anginawo amandla, angisebenzi futhi. Ziningi inkulumo kuthiwa uyithenge ngani inkomo. Uyithenge ngani inkomo. Amanda kaNkulunkulu. Uyazama ngalokho okuncane uthi singidlale istokfela sama 200. Singidlale lokho okuncane nama 50 rand. Ulahlele lokuyabhekisa. Umemulo sawuplana 3 years back. Asamandla wami kaNkulunkulu. Kodwa ke imilomo yalaba babi wathi umntanami uNkulunkulu mncede ngiqhubeke ngokuhle. Sekancedile mntanami. Kuhle futhi. Ngithanda ukubonga. Ngithanda ukubonga konke ngiyabonga.